Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Urmatlı Müslüman bir tuğanlarım. Bugünkü günde köpçülük etibar albagan, köpçülük bayqavagan bir meseleni aytını tuğra gördüm. Alda olsa bugünkü jaştar üybülösü jana ata ene. Misalı, urmatlı meni körüp жатқан bir tuğanım. Sen üylengensün bö? Eje karındaşım. Siz turmuşqa çıqqansız mı? Sizge anda bir surau. Daima biz bazarga barabız. Kem kajını tolukta alabız. Oşonda bazardan uyga oşol azık tülük alganda ata-enemizi eştep koyduk bu. Egerde biz bazarga barıp azık tülük alganda oşol erkek balдар, ayrıkça erkek balдар. Oşo birinci koy men eneme bir şokolad alıp olayın dep turup, bir şokoladты alıp turup, andan keyin produkt alыңızдар sizlerden soranычı. Erkek balдар, makul emi. Enеңizge şokolad alыңыз. Atаңızды жоқтан bir baypak menen eştеп koyuңuz çıktığanlar. Egerde biz oşol nersени adat aylanta turgan bolsok, kelечек bul özüбүздүкү. Özüбүздүн келечегибизге biz жол салган болобуз. Özüбүздүн келечегибиз үчүн камкордук көргөн болобуз тугандар. Bizdi көрген балдары да сөзсүз ошол нерсени аткарат. Мисалы, аялыңа сен шоколад аласың. Эмнеге биринчи ошону энең албайсың? Энеңе шоколад алып тур, анан аялың албайсың. Же болбосо аялыңа бир кичинерээк алсаң, энеңе чоңураак шоколад алсаң болбойбу? Келиңиздер туугандар, ошол нерсени өзүгө адат кылалы. Өзүгө адат кылып алалы. Биринчи кой, men eneme birinci men bir şokolad alayın dep turup, enеңе атап şokolad alıp turup, andan keyin ayalыңы dagın atap algан. Эми туугандар, мисалы адамдын көңүл да, бул да көңүл да. Мисалы ошол энеңизге bir şokolad алып туруп, мынакей энеге сизге бул белектеп туруп, bir таттууну берип туруп, андан keyin продукттарды чыгарсаң, аябай сүйүнөт да. Мисалы дайым эле биз аял заты жөнүндө айтып туруп, ата унутта калат экен да. Эми туугандар, атаңа жок дегенде bir baypak alып eştеп turчу. Misal özüň ар toyga bargan sayın жаңы baypak kiyesиň, ataň köçege dagы үйгө dagы şo bereli naskini kiyet. Bir şo baypak emes, baypaktan sırtkar başka dagы kiyimlerini alıp berip turlaçı şol ataňarga. Daima eştep turlaçı. Sizlerge surau. Kimiň ataňa baypak alıp bergensiň? Uşun bir oýlanyp koýuňuzlar. Sözsüz türde bazarga barganda birinci enеңe bir şokolad, ataňa jok degende ataňa dele şokolad al. Jok degende bir baypak menen eştep turgun. Sen juma sayın naskiňdi almaşdyrasyň, baypagyňdy almaşdyrasyň, birok ataňdyn baypagy bol teşik. Jaltyrap ketse gerek. Ошол тууганым. Ataň керек bolsa gün sayın жаңы naski kiyginge dagın akısı var. Eneň gün sayın şokolad jegenge dagın akısı var. Antkeni al kişinekeyizde bizdi şunçalık ne karadı. Adır pampertin çıkkanına bolgan 30 yıl boldu. 30 yılga çeyin pampert da jok ele. Oşonu bizdin kiri koğudu juup, şımızdı bulap koysa oşonu juup, kerek bolsa taza kılıp juup, köçüğünden öýüp koyup koysa dagан keteyin dep turup. Karasaňyz, oşondoy bizge kızmat kılgan ata-enemizge biz nege arzuwagan nerseni ayaýbız. Keliňizder tuganda. Demek günde birden kiye turgan bir naski alıp berip koýulaçy ошол ata-eneňerge. Allah razı olsun. Bu sizlerge eskertүү katary gana. Assalamu alaikum dostlar. Эгерде siz una alam deseniz, Akjol Trading kompaniyası sizdin kızmatyňyzga dayın. Siz kalagan avto unany Түштүк Кореядан жана Америка Кошмо Штатынан алып келип беребиz.